Shalom, menjua-juah man bantah kerina. Senina rasturang, meriah ukurta bancika kita jumpa. Ibas acara pepalem pusuh, i kanal YouTube Bahasa Karo. Ras renungan tawari endah ibas surat wasiat, terpalaskan sada tema gue berita. Ia angkatkan ibas Heber 2 ayat sada sesiwah. Si jadi palas perenungan man bantah ibuat ibas Heber sada ayat sada nina. Erkiteken si arus enteguh si cikap pengajaran. Si enggo si beki gelah olah kita mombek. Senina rasturang perkembangan media digital si tuhu-tuhu pesat mereken man banta melala berita, entah pe melala informasi. Kerina pedas kerehna. Lasada saja ngenca berita tapi pe banci sidatkan berita arah berbagai sumber. Bagi pe berita si ialoken kita, iturikan arah dampar si debang. Si berbeda, si dungna mereken kesimpulan si berbeda. Janah lasitik berita jadi berita hoax. Enggo kasih yogi, janah teka kita berita Situasi dape alami kalak hebat. Bangsa ngalukan melala berita. Khususnya berita karena Yesus Kristus. Sinuratkan kitab Heber, ngingetkan bangsana segelah megermet, paksa megikan berita si ialoken. Adilah megermet, raslah sisiki, banci erbahansa bangsana ibaba arus. Bagi keselamatan isia-siakan. Artinya adilah kita megermet. Ras lasik siki ngalukan berita erbahan cala si gecap. Maka keselamatan si enggo isahkan Senina rasturang. Nasihat penulis kitab Heber tetap relevan asa genduari man banta. Di tengah berbagai berita, si bagi buena membanjiri semat ponta, banci jadi berita erbahan cabut berukurta. Aru atita, lolah, ras narus, putus asa kita. Banci jadi berita sisahkan lengah tentu payo, lengah tentu benar. Situasi erbahan lanai banci si gejapkan karena keselamatan Kristus. Sikit oratna erbahanca wari-warin talit ibas keriahan, semangat, rasdem pengarapan. Si pepayolah kerina berita si ialokan kita. Perbahanan si siti nuduhkan pengatakan bujurta nangdangi keselamatan Kristus. Senina rasturang, bagenda kata dibatasi sehken man bantawari Mari dage si like, rasi subscribe. Alu bage kam kerina senina rasturang teman-temanku. Enggo ikut pembarkan berita si meriah, radu ras YKB. Bujur ras menjuah-juah kita kerina Tuhan masuk-masuk kita. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.